بله تماشاوان هیجا دمک لسر دوسی او کشتنا امین عیسی درباز بویه هنجی سدمین کشتنی روشا کشتنی بخوای هنجی نهاتی اشکره کرن و مجاره ام دیلگل اکادمیسیان و چاودری سیاسی دکتر احمد شوقی جه استودیو کردستان 24 بگیرن دستا و خیر به دکتر دکتر دسپیکی ده خوازمو یکی بزانه بمنها دمکه کو ترمی امین عیسی هاته رادس کرن بو مالباتیجی حتی نها دوی درباره ده نه اگرا کشتناوی هاتیه اشکره کرن و دوسیجی اف چندین روژه و سامایه دی چاوادن او خویای یعنی او کسین کو اف توانای هوانا کرنه جچان داوانه راسن او پر کشتنین وک کشتنا امین کرنه جبر ویجی به همو شوایان دخوازن و دوسای ومرینن و کشتنا امین جی یعنی پر جارا هات کشتن نجارا کتانه جارا که دماکو وانا او خورد işkence kir brengekî hovane û pir pîs cara didiyê dema ku ev kesên yanê serpiriştiya rêveberiya xweser ya hatiye ragihandin ji aliyê Partiya PYD da ev kuştin înkar kir û xwast veşêrê bi şêweyeke yanê bi şanûyeke hezelî bi şanûyeke satîrîk ku ev twana nehatiye kirin ji aliyê ew kesin ku jer girêdayî rêveberiya xweser yan jî girêdayî esayîşa rêveberiya xweser ku yê ji aliyê PYD hatiye ragihandin. Ev ne yekem cara ev kuştin bi vî şeklî tê kirin dibin îşkencê da ev xwe me dît yanê û em از بخواج عفرینه مجی بوی رنگی و بوی رنگی پیستر جی العفرینه توانا یکانا دسته کسن گریدای ریوبریا خوسر و او سیستما ایراده کردن باشور روجاوای کردستان بدست خواستنه بخواپاندن به سلاحی به هر تشتی و بتروری مرا شیخانان العفرینه بمخوا و مدید نام بیست بجوه پیستر شیخانان یعنی کالا که هفته سالی بی دلاوین وی لاوک بی راحت کشتن لاوی دی نور الدین دبن اشکنجه دا میخ کتاب نسریوی هف وک مگوتی یعنی نت چاندا کردیه ام بی 40 سالن جاودیریا دانوستاندنی کردی تیکوشینا کردا یعنی ام دبینن دشوپینن بس به ویشه وی وک و چاندا نها ج 1900 و 92 و برجور دا اف سیستما و چاندا خستی ناف تفگری کردی از آشکاره دبیجم زلالی از بیجم از نت بحتانیاجی تو کسی دیدم اف چاندا سیستما رامانگری ایدولوژی یا پکک خست ناف یعنی غریبی چاندا کردیه سیاسی وان خست ناف کردان دکتر دخوازم یکی بزانه بمنها ریوبریا خسر داخیانی ده گوت کو اف کشتن پیک نهاتیه جوته درباز کریه کریز درباز کریه ده انجام وی کریزه ده جیانا خوش دستایه و نه یک جیه کو بلاف کری هبون کو نوان اف کشتن پیکانیه نه işkence nehatiye kirin با آوایی کی آسایی یعنی نخوشیه جیانا خوش دستایه لی برسوا پرسین دنجی نایدان یعنی او پرسیارین کو مالباد دکه پرسیارین کو درای آگشتی دهنه پرسیارین کو مدیا کردی دهنه لسر وان مجارین کو پرسن برسوا وان پرسان نایدان تیگوتن کو کشتن نهاتیه کرن وی درباره ده گرت از نه
وەک من بەلگا کرد یانێ ئەسکێ نەبحتانیان تو کەسی بدەم یا ڕاست ئەزێ بێژم هەرچقاسی تەعل بێژی یانێ کوشتن بەدەستی ئەف کەسێن گرێدای ڕێڤەبریا خۆسەر ژیالی پەیەدێدا تەنێ ژیالی وێ داهاتیە ڕاگەیاندن ئەف تو جەدەل تو گومان لەسەر نایەکردن تو گفتوگۆ نابێ لەسەر وەرێکردن ji ber rastiyeke hatî kirin çêkirin min got jî di gotina xwe de dest pêkê da ez bixwe wek Ehmed Şewqî min ev kuştinên bi vî rengî bi destên peyayên va sîstêmê va eydolojiyê va ramangeriyê va livlivînê yani غەریبی laşê Kurdî siyasî غەریبی laşê Kurdî têk û şerî ji bo pêkanîna mafên Kurdan min nedîtiye tenê min cem wana dîtiye min bi çavê xwe dît ne min bi guhê xwe bîst ji xelkê eva dibe ti kes yani vê meselê münaqeşe neke wan kirî dibe ew yani kuştina didiye ji bo çi min got di cara kuştin ew yani pakrewan di cara kuştin cara silev materyal madî kuştin yani fîzik hew tune kirin cara didiye yani bi moral ew tune kirin daxê înkar kirin hew înkar kirin wek tu dibe ez dipirsim raya giştî dipirsê tu dipirsî her kes dipirsê yani malbata şehîd dipirsin ez wa malbatê yani Beşar Emîn dostê min e sal û nîvekê em bi hev re di serkirdeyetiya Encûmena Neştimanî Kurdî de bîne baş naz dikim yani ew malbat bixwe malbateke aştiyane ye yani daxwaza mafê Kurda bi rengekî aştiyane endamê pede kesê ne yani yani çi berjewendiyên wa malbatê hene ku bihtanîya di rêveberiya xwe ser bide ya jî di serkêşiya rêveberiya xwe ser bide ya jî di hew kesên yani va twana kirine bide hew malbata yani çawa ê werê yani tiştekî nehatî kirin ê bibe hatî kirin û tiştî hatî kirin jî ê înkar bike دکتۆر هەروەها نها بابەتا bi işkencekirin kuştina Emîn di raya giştiya cîhanî de jî deng veda Amerika, Britanya dezgihên sivîl demokratîk partiyên Kurdiyên herşer parçeyê Kurdistanê Partiyên Bakurê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê ê Rojavayê Kurdistanê ser vê mijarê sekinîn ji bo çi rêveberiya xwe ser berseva van pirsan nat ji ber ku rêveberiya xweser yani ev kiryar di demeke pir hestiyar da kir hin fûşar hene hin yani kareke tê kirin ku tevgera Kurdî mala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hûnê serhevde ji wan hêzên dixebitin yani serhêz hêzên gewretirîn hêz Brêtanya Amerîka Fransa her sê dewlet endamê Encûmena Ewlekariya Navdewletî ne yani hêzin gelekî bi pandûrin serkêşiya cîhanê gîlêkin dixwazin bi navê te û aşkere bi te re bidin bistînin weke Kurd ke hûnin serhevde ev twane di va demê de hat kirin ji ber ku yani bi rastî ew diyaloga Kurdî bi serpirêştiya Amerika, Fransa, Brêtanya werê bin pê kirin ne tê cîbicî kirin û rêveberiya xweser ew kesên îradeya rêveberiya xweser bi dest xwe xistine û ji xwe re dixebitînin ji xwe re bikartînin ez ê dîsa bi nav bikim bi zelalî Partiya Karkerê Kurdistanê PKK naxwaze ev diyalog bi serkevê naxwaze mala Kurdî werê serhevdin naxwaze Kurd bibin faktorek di Rojavayê Kurdistanê da û li Sûriyê bi giştî ji ber yani nêzik dûr ev pirsgirêka Sûriyeyekê werê çareserkirin bi rengekî bi şêweyekê ku Kurd jî tê de faktorin naxwazin Kurd tê de faktor bin ev jî ecendeyekê ne ecendeyên ew kesên bi rastî PKK weke sîstêm weke yani alav instrument bi kartînin di nav tevgera Kurdî da باشه دکتۆر Ehmed na mijarekî ev mijar gelek cara tê axaftin her wiha yani mijareke ku heta îro jî bersiveke zelal jê re nehatiye dîtin niha çi berjewendiyê gelê Rojavayê Kurdistanê heye çi berjewendiyê
خەڵکی مەل ڕۆژاوایی کوردستانی هەیە بۆ دیالۆگا کوردی سەر نەکەوێ دیالۆگا کوردی تێک بچە ئەنێ بەرژەوەندی چ ئالیان دێ خەراکردنا دیالۆگا کوردی هەیە يعني هەواڵیان بڕاستی دخوازن ئەف دیالۆگا کوردی بسەر نەکەوە ماڵا کوردی يعني نەبە یەک ڕێز نەتێ سەر هەف خویانە ئەو هێز کینە يعني ئەز بۆ ئاشکەرەجی بێژم دیسا يعني دەبێ مەراب یەک کوور ڕا ببێ پێشوی چاوێتە کوورە يعني و دەبێژی ئەم وا هێزما يعني نیشان بکەن یەک و یەک بێژم نابێوانە یەک ژێ دەسڵاتیە سووریە یە دیێ حتا دەرەکە پڕ دوور يعني دەوڵەتە ترکەجی یە سسیە ئیرانە هەمی هێز بە هەڤڕە ناخوازن نەش بەرژەوەندیە وانە وەک مگوتی يعني کورد دە پرسگرێکە سووریدا فەکتۆر بن دەبێ کورد تنەبن هەڤ هێژی کی ئاڵاڤەوانە کی دەستەکەوانە پارتیا کارکرێ کوردستانی پەکەکێ نەتەنێ لە ڕۆژە ئاوادەکەی پەکەکێ و هەمی گوهدار و مینەر لە من تەماشا دەکەن و دزانن ئەزێ بێژم لە دەرێ لە سینوورێ لە دەڤەرێ یانێ گوندەوارێن زاخۆ کی تورکاتینێ دەرێ کێ تورکانین هاتن کردن عفرینێ و عفرین وەکە جیوارەکی کووردا دیروکیش 1700 ساڵ گرێدای هەڤدە کوردایەتی تێدا حەییا ڕۆژێ چاپقن و ناندوز ئارتێشە تورکارە کەتنە عفرینێ و کەسێن عفرینێ دەربدارکردنە کی حتا نەها عفرینیە د کامپادا و دبن چادرادا دەردەخینێ وێنەیەن ئاپۆ دەدێ دەستوانە عەبدەڵڵا ئۆجلان و عفرین نزیکی وانە 20 کیلۆمتر دەبێژن نا خیانەتە پەدەکێرە لە کوردستانە باشوور کیوا دەکێ کیوا تشتی دەکێ ئەف تشت دەبێ گیوارێ گوتن گیوارێ زەڵالکردن ئەم کەس ژاڤدە فەدی ناکەن یانێ ئەم کەس ژاڤدە ناترسن دەبێ ئەف ڕاستیە وەرێ گوتن کو نها درایا گشتیا کوردشی دیتنێک هەیە و هەبووشی کو کوشتنە ئەمین عیسە شەوتاندنا ئۆفیسێن ئەنەکەسە ئێریشێن هەمبەری ئەنەکەسە حتا نها نەدەرباسکردنە شاندا بەرەی ئاشتی و ئازادی و جویناوە لە هەولێرە هەیە بوەیەکی بە تێگرێدان کو ئالیەکی کو دناو ڕێبەبریا خۆ سەردە دناو پەیەدێدەیە کو دخوازێ دیالۆگا کوردی سەر نەکەوێت یعنی ئەف دیتن درایە گشتی کوردیدە هەیە و تێ نویساندن دو سۆسیال مێدیا دەژین دژی گەلو بوویەکێ بەگرێ دەدێ کو دیالۆگا کوردی تێ خواستن و بێ خەراکردن هەر چەند کو مەزلوم عەبدێ یەکیش گەرانتۆری دیالۆگا کوردیە ڕاستە یانێ ئەز دixwazim vê jî aşkera bikim berêz Mezlûm Ebdî dibêje ez garantorim Mezlûm Ebdî berî her tiştî yanê serkêşê Hesedê ye Hesedê hêzek bi tevahî hatiye çêkirin hatiye avakirin ji aliyê hevpeymana navdewletî serkêşiya yekitiya welatên Emerîkî dewletên Emerîkî ji bo şerê li hember Daişê û terorê ودیه مظلوم عبدی بکسیدن تمثیل جور دبی از گارانتورم بس بربر مظلوم عبدی جی تانها نکانی خاج سیستمولوژیا یعنی ده هاو سیستم تیرا دخابته پککی خابقتینه نکانی ببی گارانتور جی اگر مظلوم عبدی راست دخوازه ببی گارانتور اگر راست ام دخوازن یعنی اف دیالوگا کردی بسر که و اف توانین وک کشتنا امین و خیری وی پاکروان به صدان یعنی دسته که 1912 داد تانها بر یعنی دستی اف کسی گریدای پیاده گریدای پککی تین کرن اف تشت نتی کرن مظلوم عبدی وک کردکی سوری خو بده نشان و بده گارانتور دبی مظلوم عبدی آشکره ببیجه تکاری ما و تگریدان ما به پککی را تنانه یک جه اف گفن تم ترک ددن ما جبر هبونا پککی دناو مدا اس یعنی کو ببن یه دیگه یه ببی صدمه که و امریکا و هیزین هفت پیمان ناو دولتی فرانسا بریتانیا گریدای وان امارات یعنی این حرمی مصر سعودیه به هیز خوابدن پشمه وکا کرد
تم تی پرسکرین که جمال تجی روزنامه‌وانی تو کانال 24 انگلیس شوپینن یعنی ماشاءالله ما وای که خیره یعنی آشکارا ام نابیجن یعنی چما ام نابیجن امریکا بنوی ما و آشکارا مرا دستینه راگیاندن گریدای هیزن هفت پیمان ناف دولتی هم بر داعشی دبیجن کرد نابیجن حسده نابیجن تو کسیدن جبر وی هوانا ام ناس کرنه بس جمعت خواستن ام جی گاوه که بوان را باویجن که هاونا به هستر کانه بن سینگه ترکیه بحزینن یان ایران بحزینن یان روسیا بحزینن که اف هف پیمان منن اف توالاتا پرچه ناکن تم ترسین آوانال سر اولکاریا قومی ترکی تنایا جبر ویجی دبی هفنا مافیوانا ورن گارانتن کرن مظلوم عبدی بخوازه ببی گارانتور دبی وایا که بری هر تشتی بخی سریخا و بیجه یعنی ام داوی کردن روجاوانه ام نکردن ترکیه نه باشه دکتر احمد نها bu pirsa davît kim yani çareseriya vê dozê vê mijarê ku bûye mijareke kûr birîneke kûr niha di raya giştiya Kurd de îşkencedan kuştina Emîn İsa bi şêweyekî wisa ne mirovane yani divê çi vê kirin یک اگر راست اف دخوازن وا کشتنی تا وانا کر بیجی وانا کری یعنی اگر راست بخواجن یعنی چاره سریه که دینن دبین اف بری گیا هر وا کشتنی به اف کسی انگریدای ما وا کشتنا کرنه ناوه وانا درخینن آشکاره بکن فلان کسی فلان مری فلان اسایشی اوا گرتن فلانی او اشکنجه کرد فلان کسی او کشت و تخترجی و مرنا نیاد کو تخترجی بحتانیا بکه دروا بکه کو والله اف کشتن نوانا کری پشرا اف ویدیو مالبات شهید پاکروان بلاف کری ام نزانش کاتی دبی یک اونا آشکاره بکن و مرنا جرایا گشتی را بیجن یا دوی جی بدلکی کردی پاک هرن سرساقیا و مالواتی بخوازن و وان مرنی وانا گرتنه و آشکاره کرنه که ای اف کشتنه اف توانا کرنه جرایا گرچی گی را بیجن و وانا بدن محکمه بله سپاس کم دکتر احمد شوقی اکادمیسیان شافداری سیاسی کتب میوانه اجید گره که تسپاس دکم و تسپاس دکم جبو از میوانه تبین تاکرم میوانه خواه